bona balohano bakuwivingiroho babo tata baikalire naiwe. Bamwe omuri ba independent ahantebeza LC5 division hamwe na LC3 baherze no kwamibwa akakiiko k'ebyobururu kandi abo abarikwesimba ahantebezo bwa memba wa parliament baherze kwihayo empapura zo kwesimba ahantebezi okurugerwa ahari Kigongo abarikwesimba nkabanyamwegendaho nagira ngu obuhereza nububasa kurabibwa ombine bendera z'ebina by'obutegeki konka abatari abo abesimbire nk'abantu buntu abateine buhamizo kandi abateine hibari bakubye ero jya kuba bwangu wakubirwa nebono simba nebono dawe n'undi kubi ejo jagala timo ojja kuddamu owe atega akati abamumpulide bakaba kujja sente zaabwe ze bafulumiza kati ze kuga toyonona sente zo waba bakuwabudde kikkirize naye ogamba nti ogenda mu maaso ogenda kuspendinga more money. Kigongo nashaba abesimbire nk'aba independent okuruga omukuhayana barekyera bakwasire ebendera z'ekibiina kya NRM okwesimba batyo babase kusinga ab'orubajo rwa kanisa gavumenti omu karuuru ka boona. Fuka president waliwanga kimanyi bwebeera bukimanyi lwaki mwerimba yoga ati ono ali independent alina president we gwagenda okugjako ebintu ali luddawo ali luddawo bannange ali independent wali alina president wabundage. Yagaruka yarabura bamwe omu bakuru omu kibiina kya NRM hamwe n'omu gavumenti okurekyeraho okutamu sente abesimbire nk'abantu buntu arikushoborera ngu abo nibaija kukorwaho bali bifo binene ate bawagira ba independent naye mbagambye abanayi nebaga ati ekyo tikibabala mu maanyi kati batuuse mu kibiina kyebayita NRM erina amateeka gaayo ebikwatagana discipline nze kyamaanyi waayo bw'obeera ng'oli wa movement n'osupportinga omuntu atali wa movement nja kukula. Kigongo yashoborera ngu omu karuuru haruhari kusinga narukusingwa nahabwekyo abarikwesimba nk'aba independent bashemereire kwikiriza ngu bakasingwa kandi ekibiina kikabateeraho akakiiko ka tribunal okurikiriza emanja zoona ezarugire omu by'obururu. Okulonda kubaddewo sikwe mulundi ogusoose mulina okukimanya ti bwabaawo okulonda ekifo ekifakanyizibwako kiba kimu ate abantu abakyesimbako bayinza okuwera 6 oba 10 naye gamba tibagali ti atwala ekifo ekyo alina kuba muntu ki bayinza okutuulako 2 nammwe mwenna abali wano mukimanyi bulungi nti abagenda okuwangula entebe mubamanyi naye tibogera bazima embaddamu beesimbyewo. Elhaji Kigongo yarabura ngu bareke n'okweyeta ngu nibeegamira ha kibiina kya NRM habwokuba nk'ekibiina tikirikubamanya. Movement tujja kugivaamu bwetugenda kukola kino yes you are free okukola kyoyagala wayingira movement bakulonde wayingira lwakwagala movement wayina ensonga ezakuyingiza movement ezijjewo kati. Bwanyuma y'ebyo Engineer Jordan Asimwe ali omuhwezi wa mukuru w'ekibiina kya NRM bwa Burenje Rwizooba yashoborera ngu aba independent kubari nibeeyeta aba NRM tarukureba enshonga habwaki nibeesimba ahari abakwasire bendera z'ekibiina eki. Wowe oli wa NRM bawaki wa NRM, wowe oli wa FDC baki wa FDC. Tukumanyireyo kandi tujja kuramukya kandi tuseke tiniko wewe bala tali kuba hano okaba hano tiniko wewe atano nkubaza nka vice chair bumba mu region zona ekyo nikyo nkubagambira. Suzani Asimwe ayisimbire nka independent okuba omunyeshengerokazi wa district ya Hoima nashoborera ngu akaruuru k'ekibiina kya NRM tikarabire ko buriyo n'amazima
ekimujemeserize okugaruka kwesimba nk'omuntu buntu okugezesa omugisha gw'omu kalulu ka boona ku mwaka gw'2026. Bakugonza abanyamutekereza nk'omuntu ayatwekera omutima bamuwidira akalulu abantu mubaire munanyo ba media personalities mubaire mukwate ebintu ebyo mu field n'olwabandi kuba kutoba n'akalulu kikuba kitagenzere kurungi ayireho nyiwe nkusaba on behalf of independence abantu abo bekwate kurunga obusagiki bayinabwo tusakufero abatuka dazo NRM singa tugamba ba independence bakiryo nitumalira tuteire y'abantu abarabire mu kwesereka mupate amakuru agagasha kwa Gad asaba His Excellency Kakutaweri Museveni